Да. Алия. Пальмой вот. Ага, под пальмой. В джунглях. Давай, да, вот так на задний фон листочек. Да. Листочки. Конечно, да. Ну, что-то встали, ну, говорите что-нибудь, машите руками там. Sen tarixqa kirib qoladi bu, tarix. Yo'qman. Все, что могу, да? Так. Давай, Равшаба, тебя тоже сниму. Ага, давай. А можно я? Сделал? Ну, Алия, ну-ка сюда. Ты будешь это продолжать оператором. Оператор Шрайбикус. Да. На, видишь? Держи. Так. Давай. Так, Ну, под пальму уж давай. Давай. Видишь? Вот так вот переводи там. Давай то, на маму переведи, чтобы мама... Переведи. А как тут приблизить? Приблизить не надо. Не надо, просто так. Сам приблизишь, что там. А что туда-сюда весело. Туда-сюда. Ищите. Ну вот, все, настоящий оператор Да, Алия. кто с ним обстревали меня, ладно? Фотограф уж судьба такая все время. Да, Сам остается за кадром. да, сам за кадром всегда. Здесь всех показывать самого. Раз, молодец. Все хорошо, Лига? Allah'a şükür olsun. Olur olma. Opa. Наша заделана. Сюрейда только. Ha, jurnalım da. Интересно клипса, Миля. Ну вот, не şeşekler gösterdik milletine Mokşa'da. Ага. Ну, коянная бывает, наверное, что ли, как-то.
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء فمن يأكلون ولكم في منافع وشرب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلكم ينصرون لا يستطيعون نصركم وهم لكم جند مهدرون فلا يغزونك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناكم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسينا خلقه خلق المسمى وخير رميم قل في الذي أنشأك أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا ربim ushbu Kur'on majlis Rabbim qabullardan Rabbim ya Rabbim ushbu Kur'on majlislarni azirlashlarga bo'lishlarga pishirib berishlarga ketirib berishlarga aziz toplar nasib Rabbim Allohga istagan sog'lik Rabbim oyoqlar qo'llar sizlab Rabbim ya Rabbim ushbu Kur'on majlisini qabullardan Rabbim ya Rabbim ushbu Kur'on majlisini yaroqlardan kelgan qardoshlarimiz Rabbim kuchni ishtirok qilgan bo'lsalar Allohning kuchlarini qaysi sadaqadan Rabbim Alloh tanlarini salomatlik Allohning barakat Allohning tavfiq hidayat berib Rabbim ilkin so'yin balak vazifalardan emin qilib qabul qilganda islom dinida o'tgan aziz Rabbim Berkah berakat bir Rabbim, başa rahmetinden taşlama Rabbim. Ya Rabbim, ushbu yurtda Rabbim, hocalarga Rabbim. Radik Nailulu, Grigori kızı Liliye, Şakir kızı Elfire, Nail kızı Liliye, Eduard kızı Aliye, Radik kızı Naile, Radik ulu Kamil, Salikcan ulu Haris, Salikcan kızı Ravza Apanın da Rabbim. İsa şobu Rabbim. Salikcan kızı Salikcan ulu Rafis'ka da Rabbim İsa şobu tigizlikte tatulukta balaların balaları rahat yaşarga nasip ise Rabbim. Ya Rabbim Allah'ın rahmetini taşlama Rabbim. Ushbu sabilarga Rabbim İsa şobu Rabbim İsa şobu okullarında nasip okullarında hayırlı okullar nasip ise Rabbim. Faydalı bilimler al Rabbim. Etiyenlerin mikrofonu şefkat tefeyle bala buluşudan nasip ise Rabbim. Etiyenlerin tigizlikte tatulukta balaların balığı rahat yaşarga nasip ise Rabbim. Ya Rabbim rahmetinden taşlama Rabbim. Ya Rabbim ushbu keramesi yaratmakından kelgan kardeşlerimiz Rabbim. Yüzlerin turgan yerlerine, yaşav yerlerine Rabbim. Avullarına, şekirlerine, kavga ispat vücutlarına nasip ise Rabbim. Ya Rabbim Allah'ın seferlerini oğuşlayla Rabbim. Ya Rabbim yüzün rahmetinden taşlama Rabbim. Ya Rabbim bizlerin kılgan ibadetlerimiz Rabbim. Okuan namazlarımız Rabbim. Tıpkan urazlarını kabullardan Rabbim. İsan şaşaldık bile Rabbim. Kilesi Ramazanlarga isenlikte, sağlıkta barıp ciddi Rabbim. Fakat yüzün reçe urazlarına nasip ise Rabbim. Ya Rabbim yüzün rahmetini taşlama Rabbim. Berkat bereket bir Rabbim. Ya Rabbim başa rahmetinden taşlamış Rabbim. Kendilerine selametlik. Allah'ın bereket bir Rabbim. Yüzün kuşkanlarda ötep yıl peşerge nasip ise Rabbim. Yaşlarınızda bakıtlı simya tırmışı bir Rabbim. Kartlarınızda bakıtlı kartlık nasip ise Rabbim. Yüzün kuşkanlarda ötep yıl peşerge nasip ise Rabbim. Ya Rabbim rahmetinden taşlamayın Rabbim. İşlerinizde umuşluklar eylesin Rabbim. Rabbena etini fitne hasenetten. Vafil ahirete hasenetten vakin azabın nar. Ya Rabbim bizge dünyada yüzcan ömür bir. Söz bergen Rabbim. Cennetleri nasip ise Rabbim. Bir rahmet. Amin Allah'a. Allah rahmet olsun. Tırnap duruşular.